Dragi obiskovalci, dobrodošli, lepo pozdravljeni na današnjem dogodku, na predavanju o japonski animaciji. Dogodek organizira Veleposlaništvo Japonske v sodelovanju z muzejem in galerijami mesta Ljubljana, društvom Slow Anime in Animateko. In preden začnemo, bi kar predal besedo njegovi ekscelenci, gospodu Tošimitsu Išigureju, veleposlaniku Japonske v Sloveniji, za nekaj pozdravnih besed. Your Excellency, I kindly invite you to have a short speech. Dobar dan. Witam was u nas. Bohužel já mluvím česky, není slovenský, tak já mluvím anglicky. So, despite of the Mediterranean Festival outside today, I welcome you to this event. And I'd like to welcome you today's lecture and exhibition on Japanese animation. It is my great pleasure. We can organize this event here in Ljubljana in cooperation with Museum and Gallery of Ljubljana and Solo Anime Association Animatica. This year, as you may know, Japan and Slovenia are celebrating 20 years anniversary of diplomatic relations. During this important year in our bilateral tie, my embassy is trying to further promote and deepen friendly relationship between two countries. To achieve this, we already have organized and will organize many events in various fields such as business, politics, and culture, and so on. I'm glad as a part of 20 years anniversary celebration, we realized this lecture on Japanese animation or anime. And this introduced the important part of Japanese contemporary culture. Anime has many fans worldwide, especially among young people. Not only young people, including me, is the aged people also are very much interested. I hope this is also true in Slovenia. Therefore, I'm especially happy we have here Mr. Mitsuhisa Ishikawa, co-founder and current president and CEO Production IG, a very famous Japanese anime studio. He will tell us his views on animation, including some inside story. This is very, very interest for me as well. I hope you will enjoy this lecture and learn something new about Japanese animation and culture to better understand our culture, country, and people as well. I sincerely hope this event will encourage many of you to participate in the annual International Manga Award, the competition in June next year. So please don't forget next year, June, please make it your work and then to send to us. And I invite you to visit our embassy's website for more information. Finally, I'd like to express my sincere gratitude to all of the organizations and people which involved this event. Thank you very much for your attention. Hvala lepa, gospod veleposlanik. Zdaj pa bomo kar začeli s tem, za kar smo prišli sem, ne? Vabim, da se nam na odru pridružijo gospod Ishikawa z produkcijskega studia Production IG, Sebastian Kocijančič, ki bo skrbel, da se bomo razumeli Slovenci in Japonci danes, in gospod Vito Plahuta, ki bo povezovalec z današnjega dogodka. Tako da kar izvolite in začnimo. Dobrodošli. Še enkrat hvala vsem, da ste prišli sem. Gostimo gospoda Mitsuhisa Ishikawa iz studija Production IG. Verjetno studio sicer že večino vsi poznate, ker ste vsi tukaj bolj mlajši tle, ne, Ghost in the Shell. Ustanovil ga je že leta 87, ko je zapustil Tatsunoko in prvotno se imenoval IG Tatsunoko. Mogoče nam lahko pol pove izvor tudi imena.
Tudi gospod Ishikawa je tudi, recimo, če kdo ve, bil kot producent filma End of Evangelion. Večina ga sicer asociira film z Gainaxom, je pa tudi koprodukcija s Production IG. Najnovejši filmi so A Letter to Momo, Blood Sea, katerima tudi danes kasneje videli. Tako da mogoče najbolj, da kar prepustim besedo gospodu Ishikawi. ドベルダン。本日はですね、日本のアニメ文化をですね、皆さんに紹介するために来たんですけども、IG の作品は結構バイオレンスで暴力が多いので、大使の前でね、紹介するのちょっと緊張してます。Okay, v Slovenijo sem prišel, da vam predstavim japonsko animacijo, vendar pa so dela našega studia večinoma namenjena odraslemu občinstvu in posledično vsebujejo več nasilja. Zaradi tega sem kar živčen, ker to predstavljam pred veleposlanikom. じゃあ皆さん一回立っていただいていいですかね。Lahko prosim ostanete. 結構1時間長い。まずですね、手をですね、こうグッとの足をこうついてですね、これで5秒間ずっとこう伸ばしてほしいんですね。まずこれからいきましょう。5秒間。5秒。Glede na to, da bomo sedeli dolgo časa, vas vabim, da se raztegnemo najprej. ありがとうございます。じゃあ始めましょうか。Začnimo. それでまず大使の後ろの女性前に出てきてもらっていいですかね。Torej, dekle, ki sedi za veleposlaništvom, vabljena si na oder. 次にこれ。ですね。じゃあ女性前に。これですね。これ。まずですね、最初の、コマーシャルビデオですね。コマーシャルのビデオもですね、日本の美しさですね。長い髪の毛の美しさ、それをですね、皆さんに見てもらうと思います。V prvem videu, ki je dejansko, kot bomo lahko videli, reklama, torej ta prvi video prikazuje japonsko lepoto in japonska lepota je v dolgih laseh. ですね、日本のですね、美しさの代表って挨拶なんですね。まず彼女に日本のこう礼をするっていうね、これをですね、やっていただいて、まず日本の美しさを皆さんに知っていただきたいと思います。Torej, ker si želim, da bi najprej spoznali japonsko lepoto, vabim dekle, da vas pozdravi na japonski način, torej s priklonom. これだと30点ですね、100点中。これだと50点ぐらいですね。50点、100点中。ですね、本当の美しさっていうのは、お辞儀っていうのはですね、こう下げた、ぐっと下げるんですね。深く下げて、上げるときをゆっくり上げていくんですね。これが本当の美しい挨拶の仕方っていうことなので、ちょっとこれを皆さん覚えてほしい。Torej, lepota japonskega priklona ni samo v priklonu samem, ampak tudi potem, ko se odklonimo. In torej, medtem, ko je pač priklon sam hitrejši, je dviganje telesa počasnejše. In rad bi, da si zapomnite, da je to pravilen japonski pozdrav. To je bila japonska lepota. じゃあ、それでは日本の美しさを求めたコマーシャルですね。アジエンス。In to japonsko lepoto je bil cilj torej videa, ki ga bomo zdaj si pogledali z imenom Asians. .ですね、IG の作品はですね、結構ハリウッドの監督に影響を与えてですね、ジョージ・ルーカスもスピルバーグもですね、そしてウォシャスキー兄弟も、そしてタランティーノもすごく日本のアニメーション、それで IG の作品をすごい見ててくれてるんですね。Torej, pomembni možje Hollywooda, kot so George Lucas, Quentin Tarantino. あとウォシャスキー兄弟。Torej, brata, ki sta zaslužena za Matrico. Wachowski. それで特に
Oni so tudi dejansko fani no, japonske animacije in pač jim je všeč. あと、まあ、ジェームス・キャメロンとか。 Tudi James Cameron. Lahko jih vprašam, a vas je to James Cameron povabil v Ameriko enkrat, če sem prav nekje prebral? James Cameron にアメリカに招待されたことはありますか？ですね、ちょうどですね、ゴースト・イン・ザ・シェルをちょうどが、ジェームス・キャメロン見たんですね。そしたら、ある日、IG にね、ファックスが届いたんですよ。ジェームス・キャメロンからファックスが届いて、やっぱり優秀なアニメーターを一回ですね、ぜひ、うちのジェームス・キャメロン、の CG 会社なんですね。そこに招待したいから来いっていうファックスが届いて、いきなりジェームス・キャメロンから。Torej, v naše studije na Japonskem je prišel enkrat faks, ki ga je poslal prav James Cameron, s katerim je povabil torej vse uspešne, dobre animatorje, da pridejo enkrat na ogled v njegove studije za računalniško animacijo. まあそこはデジタルドメインというね CG の会社だったんですけど、言えばその優秀なアニメーターをヘッドハンティングしてね、うちで働いてくれって言ったようなもんですね。Torej, ker je šlo za studio, ki se ukvarja z računalniško animacijo, je tudi to bila ena oblika torej headhuntinga, torej lova na talente v drugih državah. ちょうどその時キャメロンはね、タイタニックって映画を作ってたんですね。タイタニックを作ってたんですね。Lih v tistem obdobju je izdelal film Titanic. それでタイタニックで人間が芝居とかロングでね、船で落ちていく芝居とか、あれをアニメーターに書かせたいと思って、日本の優秀なアニメーターにぜひそれを、作業してほしいってツアーを組んだんですね。招待して、5人ほど優秀なアニメーター5人ほど。Takrat je 5 zelo dobrih animatorjev torej srečal in je dejansko želel, da bi oni pomagali pri izdelavi efektov določenih torej scen na Titaniku, kot je tista na krovu pač. で5人のですね、アニメーターにちゃんとビジネスクラスですね、ちゃんと3泊4日のツアーを向こうがちゃんとセットとして呼んでくれました。 In s tem namenom jih je pač vseh teh 5 povabil in plačal business class in vse, kar je temu pač primerno sledilo. Potovanje in 4 dni nočitev. で、まあ最初にアメリカにロスの空港に着いた時にですね、みんな遅刻徹夜で行ってるんでね、服装も結構こうラフな感じで行ったんですね。それで空港でですね、まず最初に行った場所がコンビニを連れてくれてまずなんていうの、着いたらそのサングラスをかけてそのガタイのねガードマンがちゃんとそのリムジンの車で出迎えてくれたんですね。Torej, ko so prispeli na Los Angeleško letališče, so jih pričakali varnostniki z očali, zrihtani vse, ampak glede na dolgo potovanje in utrujenost, namesto da bi šli v limuzino, so najprej želeli iti v pač navadno trgovinco. でみんなね、やっぱりすぐコンビニ行ってね、なんかいろんなものを買いたいって言ってコンビニ行ってもらって、まず最初驚いたのはですね、コンビニから行った時にですね、やっぱりそのリムジンなんでね、その向こうで言うとね、小じきっていうのかな、小じきっていうなんていうのかな、ああいうせ小じきは、貧しい人がお金をちょっとね、ちょっと恵んでくれないかって言ったんですけど、そのリムジンから出てきた服装の方がですね、その小じきっていうのはね、貧しい人よりもはるかに服装がボロだったんでびっくりしたの、逆に。じゃあリムジンの人はこのお金を自分が望んでよ、ね、ちょうだいって言った人が自分が着てた服よりも降りてきた服の方が貧しくて何も言えなかったっていう、あまりにも服装が自分よりひどかったんで、それまず驚いたですね。小事件は驚いたまず。Torej, takrat so celi zmatrani šli v to trgovino in tam so srečali berače, ki so jih prosili za denar. In v bistvu, ko so prišli iz limuzine, ki so jih prišli iskati ven, so sami bili začudeni nad oblačili, ki so jih takrat nosili, zato ker so, mislim, sami te berači so se čudili nad njihovimi oblačili. それでやっぱりキャメロンっていうのはプレゼンすごくやってて、それで実際タイタニックする現場に招待してくれて、やっぱりキャメロン一人じゃないんです。そこにいたのはシュワルツェネッガーって、シュワルツェネッガーってリンダ・ハミルトンっていたんですね。皆さん知ってる役者、女優でリンダ・ハミルトンと、シュワルツェネッガーもちゃんとその5人のアニメーターのために案内するためにね、エスコートするためにこの2人をつけてちゃんと案内してくれたんですね。No in namesto James Camerona so jih takrat prišli torej iskat Schwarzenegger Linda Hamilton in Linda Hamilton
ki so pač z namenom, da bi jih privabili v svojo produkcijo, bili tam. それで食事も一緒にして、それでデジタルドメインの社長がですね、こう言ったんですね。In skupaj so tudi pač večerjali, kosili in takrat je predsednik torej Digital Domaina povedal naslednje. ね、もしも、野球をやりたかったらやっぱりメジャーリーグ、ね、アメリカに来てやるのがやっぱりこれは当たり前だろうって言ったんですね。Torej, če bi si želeli igrati bejzbol, bi bila za to primeren kraj pač Major League v Ameriki. で、映画を作るんだったらハリウッドでね、仕事をするのがもう世界の一番だろうって言ったらしいんです。Če želite delati filme, je potem najbolj primeren kraj za to Hollywood. でもその5人のアニメーターもですね、ツアーだけは参加したんですけども、そこまで接待を受けたんですけど、誰一人としてそのデジタルドメインというかね、タイタニックで参加する人はいなかったんですね。Ampak pač vseh 5 animatorjev na koncu ni pristavljalo na to, da bi pač delali v Digital Domain in pač bili prisotni pri proizvodnji efektov v filmu Titanic. ということはやっぱり日本のアニメーションがやっぱりすごくそのアニメーターって魅力的だった。日本で働いた方が自分にとってはやっぱり自分のねやりたいことができるって言ってアメリカに行かなかったってことなんですね。Razlog za to je bil ta, da je vsem tem animatorjem pač japonska animacija sama po sebi zelo pri srcu in raje, kot da recimo, čeprav je Hollywood bolj znan in priznan, so raje nadaljevali z delom na japonskem in počeli to, kar pač sami radi počnejo, to je animacijo. ださっき言ったアジエンスもですね、実はタランティーノのですね、キルビルという映画のアニメーションシークエンスを頼まれてですね、作ったのが今のこのスタッフなんですね。Torej, Stef, ki je bil torej, ja, v ozadju prejšnjega videa, ki smo si ogledali, torej Asians, je enak, torej je isti Stef, ki je tudi sodeloval pri proizvodnji animiranega dela v filmu Kill Bill. じゃあ次にですね、ユニバース、ユニバース、ちょっとこれもですね、ちょっとミュージッククリップ、坂本真綾のミュージシャンで、犬カレのキャラクターデザインでやってます。このユニバースを見てもらいます。 Zdaj si bomo pa pogledali video spot, v katerem poje glasbenica Maja Sakamoto z imenom Universe. ありがとうございます。 Hvala. Mogoče, če je komu znan izgled videa, je pri videu sodelovala dvojica imenovana Gekidan in Okari, pa če bi mogoče gospod Ishikawa kaj povedal o tem več. このビデオにこのビデオを作るに手を組んだ劇団ニノカレという二人組について少し紹介してください。そうですね。犬カレっていうのはですね、マドカマギガのエンディングをデザインやってですね、本編にも入ったすごくアートスティックな2人なんですね。主にですね、女性が描いてるんですね。本当にすごく天才的というかね、感性で描く絵なので、どっちかって言ったら通常のアニメよりもアート的なねキャラクターを彼女は得意としてますね。Torej, skupina Gekidan in Okare je sestavljena iz dveh ljudi, torej ženske in moškega, in ona dva sta pač sodelovala pri proizvodnji različnih endingov in prav ta ženska recimo je njena značilnost, mogoče bi lahko rekli, da je ta, da je njena animacija in njena zasnova dosti bolj artistična kot pa večina ostale animacije. 次にですね、もう一つミュージッククリップを見ていただきたいんですけど、通常ですね、ミュージッククリップというのは音楽があってですね、作詞があって音楽があって、それに絵をくっつけて作るっていうのがミュージッククリップの基本なんですけど、これはですね、ちょっと違うんですね。Torej, ponavadi, ko se izdeluje video spote, se video spot izdela na podlagi glasbe. Torej, najprej glasba in glede na občutke, ki jih dobimo z glasbo, potem se izdela video spot. In to je tudi bilo res v primeru tega videa, ki smo zdaj videli. Vendar pa za video, ki ga bomo zdaj videli, ne moremo reči enakega. 日本でですね、ロックグループでグレーというものすごい人気のある、グループがいるんですね。Na Japonskem je zelo popularna skupina, torej rock skupina z imenom Grey. そのグレーもですね、やっぱり実はゴースト・イン・ザ・シェルの大ファンで、やっぱりゴースト・イン・ザ・シェルのスタッフにですね、ぜひ自分がもうお任せするから全てね、
絵を作っていただいて、その後に自分が詞をつけて音楽をつけたものをミュージッククリップしたいといったオファーで作ったものが、ユニバースなんですね。今ごめんなさい、ジュテームなんです、この作品次の。Noi în task cu Pina, Gray e velik fan de la Ghost in the Shell, torej de la Production IG. Tako da so sami prišli do pač Production IG, do Stefa, ki je bil za produkcijo Ghost in the Shella, in jih je prosil, da najprej oni ustvarijo torej video in jim prepustijo, pač jim dajo popolno svobodo pri tem in bojo pol oni glede na ta video izdelali glasbo in besedilo temu primerno. この話はですね、何をコンセプトにしたかというと、ウォーリーってディズニーのウォーリーという映画があるんですけど、地球上にねロボットが一つしかいなくなったというのをですね、逆に地球上に1匹の犬、バセットハンドしかいなくなった時が始まるっていうね、これをすり替えて、ロボットと犬を変えてこれ作ってますね。No, ta video spot z imenom Že tam prikazuje, torej ideja za ta video je prišla iz Disneyjevega dela Wall-E, kjer je na celem planetu ostal samo še en robot. V tem filmu pa je ostal samo še en pes na celem planetu. じゃあ10点お願いします。 No, prosim, Že tam. ありがとうございます。 Hvala lepa. Ko smo na koncu videli, bil režiser videa Mamoru Oshii, zvezda videa pa seveda njegov pasme Basset Hound. Tako kot smo videli tudi v filmu Innocence, tudi podobno lutko, pa podobno estetiko. Če bi mogoče povedali, ker že toliko let sodelujete z gospodom Mamoru Oshijem, kako ste, kakšno je z njim delati, kakšno imate pač delovni odnos z gospodom Oshijem, pa njegove pač preference s tem. Samo če lahko zadnji poveste. このビデオで、押井監督の、犬も見られましたが、この長年間押井監督と一緒に仕事を行っていて、どのような経験をでしたか、それについて少し説明してください。そうですね、押井監督とはもう25年ずっと一緒にしてるんですけども、特にここ20年前からですね、ちょうど振り向かれて15年前からずっと自分の作品にはバセットハンド、犬を必ず出したがるんですね。それは彼がやっぱり愛犬として飼ってる犬がバセットハンドなんですね。Torej z režiserjem Mamoru Oshijem sodelujem že 25 let in že zadnjo dobo 15 let vidim, da si je želel v svoje delo vključiti svojega ljubljenega psa, torej pasmo Basset Hound. どうしてそんなにバセットハンドが好きかって聞いたらですね、犬の中で一番頭が悪いらしいんですね。だからその手間がかかるところが本人はすごい好きで、すごい愛着があるってそう言ってますね。Ko sem ga vprašal, zakaj mu je prav Basset Hound kot pasma všeč, je odgovoril, da je po njegovem mnenju od vseh psov najmanj brihten in prav to ga dela tako ljubkega. それでは次にですね、ブラッド・シーというですね、映画の本編をちょっと頭からかけたいんです。この作品はですね、実は、ね、やっぱり先ほど言ったクエンティン・タランティーノはですね、前作これシリーズがもう1本目2本3本目なんですけど、最初の作品をブラッド・ザ・ラス・ヴァンパイア見たとき、この作品がもうすごい気に入ってですね、キルビルを作ってほしいって言って直接プロダクション IG にある東京のオフィスまでですね、直接自分から仕事を頼みに来たっていう作品なんですね。Torej, naslednje delo, ki smo pogledali kmalu, je Blood Sea. To je delo izmed serije Blood. Torej, prvi del tega je bil Blood the Last Vampire. In ko je Quentin Tarantino videl to delo, se je nad njim toliko navdušil, da si je želel pač narediti Kill Bill in v tem filmu prositi torej Production IG, da bi torej pomagal pri izdelavi. In s tem namenom je prav Quentin Tarantino šel v Tokio torej v headquarters od Production IG. この作品はですね、ちょうど8月にですね、ワールドプレミアをカナダのファンタスティック映画祭、モントリオールファンタスティック映画祭で、上映されました。To delo je bilo predvajano tudi na kanadskem festivalu. ファンタスティック映画祭。z imenom Fantastic Film Festival. モントリオールです。モントリオールですね。v Montrealu. それでですね、なんと上映されてですね、フランスの、
有名な、コミック誌の評論家賞っていうのをいただきましたね。In na tem festivalu je še posebej, torej so dobili še posebej lepo priznanje strani francoskega. フランスのスクリーン賞っていうか、フランスの有名な、ね、評論家のスクリーン賞っていうのをいただいた、ね。od ene znane francoske torej, kritike. 評価された。それはですね、ブラッド・ザ・ラスト・ヴァンパイアも実はワールドプレミアでファンタスティックで賞をいただいてですね、2作連続っていうのは過去にもないと言われたので、すごくこの作品は世界中にインパクトを与えた作品なんですね。In to delo, torej Blood, The Last Vampire in nadaljevanja, torej Blood serije, so pač posledično po svetu požela veliko priznanj in pozitivne kritike za to smer. 今日は特別ですね、映画の本編そのまま頭からですね、できるだけ皆さんに見せられる範囲のところまで見せたいと思います。Danes vam želim pokazati, kolikor bom pač lahko začetek tega dela. Tako da. ありがとうございます。この作品はですね、実はアメリカと共同制作なんですね。やっぱアメリカのお金も入れてですね、日本と一緒に作ってるんですね。Torej, to delo je nastalo skupaj v kooperaciji z ameriškimi studiji, torej, mislim, z financiranjem z obeh strani. あと日本の文化庁の助成金、タックスクレジットも使ってこれができてるんですね。Torej, upravljen tudi denar iz davkov. で、どうしてか日本のアニメーションって文化としても、輸出していくの大事なんですけど、やっぱり産業として、商売としても日本のアニメーションを外貨を稼ぐ目的としてもやっぱり国としてやっぱり力を入れてるっていう一つの国としての試みなんですね。To dokazuje, da je Japonska kot država, pač, ki ima bogato proizvodnjo anime pripravljena, torej uporabiti animeje in jih izvažati kot del predstavitve svoje kulture. ただですね、こんな暴力なアニメーションにですね、金の税金を使っていいのかっていう胸も痛いところも実はあったりはしますね。Vendar pa za tako nasilen video, kot smo ga pravkar videli, sem se dosti čas spraševal, če je prav uporabiti davkoplačevalski denar in ga uporabiti za predstavitev. あともう一つですね、ブラッドシーってのは実はもうこれは15年前にブラッド・ザ・ラスト・ヴァンパイアが作った続編なんですけど、実はこの監督をやった塩谷という監督はですね、高校時代にこの前作のブラッド・ザ・ラスト・ヴァンパイアを見て、高校時代に見て自分は絶対こういう作ってる会社に入ってね、これを作るんだって言って、彼はその夢を15年後にこの監督として夢を実らせたんですね。いやいや、塩谷っていう監督がこのブラッド・ザ・ラスト・ヴァンパイアを見て、高校生の時見たのこれ、それを15年後にこれを今 IG に入って監督を夢作ったっていう。Torej, režiser tega dela je že pred 15 leti, ko je videl torej, eno izmed prejšnjih delov Blood serije, bil prepričan v to in pač si želel, da bi sam nekdaj ustvaril kaj podobnega. In 15 let kasneje, ko je pač s pomočjo studija, torej Production IG, je tudi uspel uresničiti to svojo željo. Videli smo že, pač, to je že dolgo, več serij je bilo, najprej bil, kot je omenil, Blood The Last Vampire, potem je sledila TV serija Blood Plus. Videli smo napovednik za Blood Sea, The Last Dark, pri tem je bila pa še serija Blood Sea. Če bi mogoče omenili vaše sodelovanje s skupino dekle, ki rišejo mange Clamp. このブラッドシリーズについてそのクランプ、クランプと一緒に、はいはい、お願いします。ですね、やっぱり IG のファンって男性ファンがものすごい多いんですね。ほとんど男性ファンばっかりと言ってるのが多くて、どうしても女性ファンが欲しかったんです。その面では女性に人気ある漫画家で、クランプっていうもう圧倒的に女性にある漫画家のキャラクターを入れることで女性ファンを入れ込もうと思ってクランプさんにお願いしました。Torej, velika večina fanov Production IG-ja je moških
In ker smo si želeli pridobiti tudi več torej ženskih fanic, smo se odločili, da bi nam pri tem lahko pomagala skupina torej, risark stripov z imenom Clamp, ker so njihove dela bila pač požela zelo veliko uspeha, no, pri ženskah, tako da smo se odločili za skupno sodelovanje. やっぱりさっき言ったそのアニメーションを作るにはですね、やっぱり技術も大切なんですけども、やっぱりその作ってる人間の動機っていうかね、誰のために作るのかって、これが一番大事だと思ってるんですね。Torej, pri produkciji animejev je zelo pomembna tudi sama tehnika, ampak še pred tehniko bi rad izpostavil, da je pomemben motiv, torej za koga in zakaj izdelujemo pač določeno delo. 私もね、20年前ですね、25年、このまだ若い時にですね、アニメーションを作りたいっていう動機はですね、やっぱりこの Torej, pred 20 leti, 25 leti, ko sem bil še mlad, sem si sam želel tudi pač, da bi lahko proizvajal animeje in moj motiv takrat za začetek tega je bil. これはですね、エヴァンゲリオンのですね、庵野監督っているんですけど、彼ともずっと一緒に話してたのは、自分たちはですね、やっぱり女の子にモテないなっていうのをずっと言ってですね、やっぱり女の子にモテるようなものを作りたいって言って、エヴァンゲリオンを庵野さんが作って、押井守監督がゴースト・イン・ザ・シェルを作ったっていう話があるんですね。Torej, z direktorjem dela Evangelion, Anno Hideaki, torej Anno, sva že od malega se pogovarjala, da nisva preveč popularna pri nežnejšem spolu. In ko sva razmišljali, kaj narediti, sva se oba odločila, da pač bi rada bila torej, bolj popularna, tako da sva se usmerila v animacijo skupaj. Torej, on v studio Gainax in torej, gospod Ishikawa pa skupaj z režiserjem Mamoru Oshijem pač v production IG. ちょうど20年前にですね、実は企画としてエヴァンゲリオンのテレビシリーズとゴースト・イン・ザ・シェルの映画っていうのは同時期に企画は上がってたんですね。ちょうど同じ時期にこの2つが。Torej, pred 20年前。približno 20 let nazaj je v istem obdobju sta išla dve deli, torej serija od Evangelion in prvi film od Ghost in the Shell. エヴァンゲリオンっていうのはね、原作ガイナックスっていう会社の原作なんですけど、ぜひ制作会社を庵野監督はですね、IG に作ってほしかったんですね。エヴァンゲリオンテレビシリーズを。で作ってほしかったんですね。Torej, režiser Anno je najprej želel, da bi ta serija Evangelion, ki so jo izdelali v pač Gainax studijih, bila pravzaprav ustvarjena v Production IG studijih. でもですね、それをですね、庵野監督が石川に言う前にですね、押井監督がその仕事を断ってしまったんですね。その前に。Vendar preden pa bi lahko režiser, torej Anno, dal ta predlog gospodu Ishikawi, ki je pač torej producent, je režiser Mamoru Oshii sam zavrnil njegovo ponudbo. やっぱり監督っていうのはですね、やっぱり自分の作品が一番大事なんですね。っていうのをですね、やっぱりこれが監督にとっての本質だと僕は思いますね。Za režiserje je, tako lahko rečem, najbolj pomembno svoje lastno delo in takrat je on želel, da se pač, ker so v istem času obe serije, torej film in serija mogla iziti, da se pač studio Production IG loti samo svojega filma, torej Ghost in the Shell. エヴァンはですね、そういう形でテレビシリーズは作れなかったんですけども、劇場作品は、自分がプロデューサーやって、IG も制作として、劇場の作品はエヴァは最初に作ったのが、IG とガイナックスの共同で私がプロデューサーをしました。Tako da, nažalost, medtem ko nismo mogli sodelovati pri proizvodni seriji od Evangelion, smo pa čez nekaj let, torej ko je bil Ghost in the Shell končan, sodelovali skupaj z Gainaxom in gospod Ishikawa je bil producent pri izdelavi filma o Evangelionu. あの時のもですね、庵野さんと結構カラオケとか行ったんですね。庵野監督と結構カラオケ行って、これはエヴァンゲリオンがヒットする前なんですけど。V tistem času, torej preden je Evangelion postal še velik hit, sta skupaj z režiserjem Annojem pogosto hotela skupaj v karaoke. でみんなでですね、アニメソングをガンガン歌ったんですよね。そしたら女性からギャーって音が聞こえたんですよ。ギャーっていう。
ギャーっていう声。なんでギャーっていう声。Okay. In takrat sva skupaj prepevala razne pesmi od animejev in posledica tega se je čul krik, ki je gospod Išikawa opisal kot gja, torej neprijeten krik strani ženskega spola. このギャーっていうのはですね、キャーじゃなくて気持ち悪いギャーなんですね。Torej, to ni kja, ki pomeni lep krik, ampak je gja, ki pomeni nezadovoljstvo. まあそのくらいですね、まあ女の子にモテなかったんですけど、ただエヴァンゲリオンは今安藤さんものすごい女の子にモテますね。これそれはもう本当にもう人生が変わるぐらい女性にモテるようになります。Torej, takrat tako nismo uspeli pri večni popularnosti pri nežničnem spolu, ampak z leti, ko je Evangelion dobil na popularnosti in večjemu številu fanov, no zdaj režiser Anno nima več teh problemov. まあただIG としてもですね、まあこの後そのブラッド・ザ・ラスパンパーとか人狼とかですね、やっぱり結構男性ファンが圧倒的に多い作品ばっかりこう作ってたので、やっぱり自分たちは女の子にモテようと作ってたんですけど、結果としては男にしかモテなかったっていうのは一つの経験ですね。Sam pa sem doživel malo drugačno izkušnjo. Torej, res da se je število fanov zelo povečalo in pač naša dela so postala zelo popularna, ampak ni šlo po planih, to pomeni, da je večina teh fanov bilo potem moškega spola. でも私はですね、思ったんですね。多くの人間にモテる必要ないなと。一人ですね、本当に愛した女性にモテて結婚できるのが一番の幸せだってことは知りました。Vendar pa sem potem ugotovil, da mi ni treba biti popularen pri ogromnem številu deklet. Na koncu je važno, da sem popularen vsaj pri eni, s katero sem pač se pol poročil. で、これからはですね、女の子にモテようっていうよりもね、ファミリーでね、家族の子供にモテる作品を作ろうと思って2作作りましたね。これのプロモーションを皆さんに見せたいと思います。In takrat sem torej se odločil, da moj motiv in moja ciljna publika ne bo več ženska, ampak od zdaj naprej bojo to otroci, torej in družinski filmi. In s tem namenom sem potem poskusil s produkcijo 2 naslednjih filmov. Letter to Momo お願いします。Torej, pisma Momo. ありがとうございます。ですね、ありがとうございます。これもですね、私にはね、2人の娘がいるんですね。11歳と16歳の、2人の娘がいます。Torej, hvala lepa. Tudi sam imam 2 hčerki, 16歳とstari 16 in 11 let. でもこのモモっていうのはやっぱり11歳のね、妹の気持ちを自分には2人いるので、これは主人公の女の子が11歳の女の子です。Tudi v tem filmu je glavna junakinja stara 11 let. で、もう一人、次の作品はですね、ほったらかの島ってオビリオンアイランドっていう作品は、今度はまた女の子の主人公なんです。この子は16歳の女の子の主人公なんですね。In pač s tem razlogom je ta film bil popularen pri moji mlajši hčerki. Zdaj ta naslednji film, ki je Oblivion Island, pa je glavna junakinja stara 16 let. In pač じゃあこの2つを、ちょっと、じゃあ次にほったらかの島、オビリオンアイランドを見てほしいですね。Tako da želim, da si pogledamo še tale video od Oblivion Island. To トレーラーですね。トレーラーだね。Se opravičujem za majhne tehnične težave. Prej delal.じゃあレタートゥーモモの話していこうか。ちょっとレタートゥーモモの話だ。ちょっと準備した。いいや。すいません。じゃあレタートゥーモモの話をして、ちょっと機械の方ちょっと準備にかかりますので。Torej, medtem ko čakamo, da se
zrihta video, dovolite, da spregovorim par besed o pravkar videnem videu, torej Letter to Momo. ですね、企画としてはね、レタートゥーモモは、娘がですね、ちょうど、14歳、企画をスタートしたのはちょうど15歳ぐらいだったんで、この企画を、モモの企画をした時、娘は15歳だったんですね、上の子が。V preprodukciji dela, torej še v načrtovanju, je bilo zasnovano, da bo Momo stara 15 let. だから2年ぐらいで大体映画って完成するので、17ぐらいで娘に見せられると思って作ったんですね、これを。Torej, za produkcijo smo načrtovali, da bomo potrebovali 2 leti. In zato, ko bi bilo delo končano, bi imela že 17 let. でもですね、実際これ制作期間7年かかってしまったんですね。Ampak za produkcijo smo dejansko potrebovali 7 let. そしたら娘も23になってしまって、ちょっとこれはですね、予想外でしたね。In takrat je postala Momo že 23 let stara in to ni bilo pričakovano na začetku. でもこれはですね、娘とも一緒に見たんですけれど、娘は号泣して泣いてましたね。号泣って泣いてました。In zaradi tega je tudi njegova hčerka, ki je pričakovala to delo, potem dejansko jokala. IT って僕もそうなんですけど、親としてですね、暴力描写もあるし、結構バイオレンスもあるし、セクシャルの作品も作ってますけど、ただ自分としてはその子供に見せられない作品は絶対作っちゃいけないと思ってずっと作ってきましたね。Torej, večina mojih del ni primerna za otroško publiko. Torej, veliko del vsebuje nasilje in tudi spolnost, vendar pa sem se odločil, da želim ustvariti delo, ki bi bilo primerno tudi potem za moje otroke. じゃあ次、オビリオンアイランド、お願いします。In to je, torej, že prej najavljen Oblivion Island je eno izmed teh del, tako kot Letter to Momo. Hvala. Pravkar smo videli napovednik za film Oblivion Island, Haruka and the Magic Mirror. Verjetno gre za, te dni se Production IG tudi spušča bolj v 3D vode, če bi mogoče gospod Ishikawa kaj povedal več na to temo, kako to razvijajo, pa to, če so bolj pionirji na svoj način to delajo, ali da se kaj ozirajo na ameriško animacijo. 今までの作品はほとんど 2D アニメーションが基本で作られた作品なんですけれども、最近 3D アニメーションも使って、作品を作っているんですけれども、それをどうやってやってるんですか。つまりアメリカとか他のアニメーションをその基本にして作るんですか、それとも自分で作るんですか。お願いします。ですね、先ほどやっぱりその技術のこともちょっとね言わないといけないなと思って、その技術っていうのはやっぱりどんどん進化してるんですね。技術進化してて、世界の潮流はですね、潮流ってのは世界の流れはですね、2D って平面なキャラクターよりもこう立体的なCG で作ったコンピュータグラフィックで作ったアニメーションが主流になってるんです。それはアメリカでいうは、ピクサーであれ、ドリームワークスであれ、あとディズニーであれ、みんなこの2D の作画じゃ手書きのアニメーションじゃなくて、コンピュータグラフィックで書くアニメーションが今主流になっているということが世界の流れができているんですね。Torej naj začetek povem, da se tehnike animacije stalno razvijajo in torej spreminjajo. In v zadnjem času je po svetu pridobila na popularnosti 3D animacija. Še posebej to vidimo lahko v ameriških podjetjih, kot so Pixar in DreamWorks, kjer skoraj vsi, če ne vsi filmi zadnjih let dejansko niso več animirani v 2D stilu, ampak v računalniški grafiki v 3D stilu. で今回はですね、そういう面ではCG コンピュータグラフィックでアニメーションを作るっていう流れにですね、やっぱり IG もやっぱりそれは一つのラインとしては必要だと思ってですね、やっぱりコンピュータグラフィックスで作る、このほったらけを作ることに決心しました。
Torej, s tem namenom smo se tudi v Production IG odločili, da poskusimo izdelati eno delo, ki je v celoti v računalniški grafiki, torej v pravi 3D animaciji, in to je bilo pravkar videno delo, torej Oblivion Island. ただですね、日本のやっぱりその技術っていうか、日本だけの強いところっていうのは出さないといけないので、今回もですね、ほったらけの島、オビリオンアイランドに関しては、意外にバックグラウンドですね、背景の部分は意外に手書きの背景を使ってるんですね。見てもらうとですね、意外にCG で描いた絵じゃなくて、背景に関してはその人ね、筆で描いた、背景で描いてで、そのキャラクターを CG で作ったキャラクターとこうコンポジットしてで作ってる。これは日本独自の作り方だと思うんですね。Vendar pa smo želeli vključiti nekaj značilno japonskega, torej japonska animacija je zelo, zelo močna v svoji 2D animaciji, in čeprav je to 3D, torej film realiziran v 3D animaciji, lahko vidimo, da so ozadja realizirana tudi s pomočjo 2D animacije, torej s pomočjo čopičev in s pomočjo torej slik ustvarjenih z roko, torej narisanih z roko. In to je ena od značilnosti in mogoče unikatnosti japonske animacije, torej to sežitje 2D in 3D animacije. Gospod Išikawa je samo prinesel še nekaj fotografij svojega studija, če bi mogoče ob njih malo razložil delo animatorjev in sploh kako, malo opisal svoj studio. Production IG のスタジオの写真も持ってこられましたが、それを見ながら少しそうですね、説明してくださいませんか。ですね、私もですね、25年前に会社を5名で作ったんですね。5人で会社を作ったんですね。で、今はですね、大体500人ぐらいが働いているスタジオになってますね。Torej, ko sem pred 25 leti, ko smo ustanovili studio, je takrat nas bilo le 5, zdaj pa je to število naraslo na 500. じゃあ、その今会社をですね、特別にIG に招待したいと思います、皆さん。Tako da zdaj bi torej se lotil predstavitve našega podjetja s pomočjo slik. じゃあお願いします。まずですね、IG に入るとね、開くと、まず1回これが入り口ですね。ドアを開くとこういう、これは人狼っていう作品のフィギュアね。Torej, ko vstopimo v podjetje, je to pogled, ki se nam raztreza, torej to je vhod v Production IG. じゃあもう次行きますかね。このテーブルの先に立っての商品化ですね、作品がもろもろアニメーションって作るとですね、やっぱり商品化できるんですね。だからそういう作った商品化がこう飾られていますね。Torej, tle lahko vidimo zbirko torej predmetov, ki se navezujejo na različne animacije, torej studija. じゃあ次ですね。Torej njihovo razstavo. で、結構 IT のスタジオってやっぱりアニメーション独自のスタジオなので、結構吹き抜けになってるんですよ、今のところとね。下から上に吹き抜けっていう構造になってるんですね。V tem predelu lahko tudi vidimo torej, visok strop, kar omogoča torej, obešanje in okraševanje prostora z, naprimer, modeli. じゃあ次ですね。これがですね、スカイクローラーっていう作品の戦闘機のですね、2分の1のモデルですね。実際の2分の1のモデルです。No, tle lahko vidimo maketo torej, bojnega letala iz dela Skycrawlers, in to je dejansko v razmerju 2:1 do originala. これが会社のスタジオに吊るしてあるんですね。In visi torej v studio. これは会議室ですね。Torej, sejna soba. やっぱり絵を描く仕事なんですけど、やっぱりその一つ一つにやっぱり会議っていうのは重要なので、そういう面ではこういう会議スペースがいくつもあるんですね。全部で10個ぐらいありますかね、会議スペースが大体。Torej, tako kot so pomembni prostori za animacijo, so tudi pomembni prostori za sestanke, in v naših studijih jih imamo približno 10 takih. じゃあ次ですね。これが現場ですね。ごちゃごちゃ現場。Tle lahko vidimo razmetano torej, kraj, kjer se delo odvija. じゃあまた次ですね。これも現場ですね。To je še en primer torej, delovnega prostora. ちょっと前ですね。それで寝てる人間もいるんですけど、この人間はですね、来月の給料はやっぱり削ろうと思いますね。No, v spredju lahko vidimo tudi nekoga, ki je zaspal. No, naslednji mesec bo to občutil na svoji plači. 次ですね。これは次の
設定を整理しているところですね、いろいろね。No, tle lahko vidimo prostor, kjer se izdeluje setting za torej, dela, で次 pač urejanje torej, dokumentov. 使いこなの、次ですかね、これがですね、意外にみんなレストランで、実はですね、IG ってイタリアンレストランも経営して、1階が本当はイタリアンレストランなんですよね、IG の1階って。そう、すごいこれが人気のあるレストランなんですね。Torej, v prvem nadstropju studija Production IG je dejansko italijanska restauracija. ぜひ IG に来たときは、その1階のレストランで食事をしてほしいんですね。In tako da želim, da če boste kdaj prišli v pač Production IG, da se tudi ustavite v prvem nadstropju in okusite italijansko restauracijo. いろんな漫画家さんとかアニメーター、みんなサインが壁中に書いてあるんです。すごくそれは貴重だと思いますね。Tam lahko tudi vidimo veliko del in podpisov od raznih znanih avtorjev mang in animejev. ただ社員はスタッフはですね、結構いっぱいでですね、お客さんいっぱい入れないところが多いので、こうやって皆さん弁当を食べるんですね、昼はね。これランチボックスですね、これね。Ta prostor tle pa je namenjen samo za službene, kjer imajo prostor za torej, pospraviti, pomiti ali pa torej, shraniti svojo posodo s kosilom. じゃあ次ですね。これはエレベーターです。Dvigalo? 次ですね。これもこういういつもこういうビルと間にこうちょっとしてね、みんながこう座れるようなスペースはあるんですね。こういう椅子とテーブルがもう廊下に置いてあるんですね。Torej, v hodnikih po podjetju je tako na več mestih so pač na razpolago mizice in stoli za osebe, da se spočije ali si privošči klepet, kavo. 次ですね。これは食器を洗ったりそのゴミ箱っていうね、やっぱり結構やっぱりゴミとかきれいにするっていうかね、そういう片付けをするっていうのは一応集団作業にとってはすごく大事なところなので、こういうところがきれいな会社っていうのはすごく人の仕事もちゃんとできる人が多いと思いますね。Torej, sam menim, da je pomembno, da ima podjetje, pač da je čisto in da ima organizirane prostore tudi za recimo pomiti posodo in torej, odčeti sebe roke. V glavnem in ta prostor je namenjen prav temu, da se ločujejo odpadki in pač pomijo posoda in pač karkoli. No. じゃあ次ですね。これはチェックルームって言ってですね、これすごくこれ中見せられないんです。どういうことかっていうと、最後に上がってきたフィルムっていうかね、作品、そのコンポジット上がったものが、これが NG か OK かっていうのを監督とですね、スタッフで全部見る部屋なんですね。これが3つぐらいあって、絶えず IG としては10作品ぐらいがタイトルの作品が動いてますね。これは10作品同時に10作品ぐらい動いてます。Torej, to je ena izmed 3 sob imenovanih check room. Uporablja se jih zato, da se, ko je končan izdelek, da se v njih preveri, ali je končni izdelek v redu ali ne. In hkrati je možno podvajati tudi do 10 del. Notranjosti pa vam ne morem pokazati, ker je skrivnost. 次ですね。これがアニメーターの作画付けですね。To je prostor, kjer delajo animatorji. 結構机の中にいろんなものを置くっていうのは皆さんね、みんな大体好きなものを置いたりいろんなごちゃごちゃしてるのは好きみたいですね。Zgleda, da je vsem všeč, da imajo pri roki vse svoje stvari, kar se kaže v tako natrpanosti, nametanosti in razmetanosti miz. 次ですね。やっぱりこういう形で一つずつ区切られてるんですね、スペースとしてはね、作画が。Torej, to je ponovno kot tisto od prej, še en prostor za izdelovati animacijo. じゃあ次ですね。これはですね、先ほど言ったブラッドシーとかゴースト・イン・ザ・シェルの作画監督、キーアニメーターの机なんですね。Torej, to je miza od enega izmed glavnih animatorjev, tudi prej videnega dela Blood Sea. で彼の机の横に見えるのはこの刀ですね、剣というか、やっぱりそういうのを自分がブラッドシーを作るとき参考にするために置いてあるんですね。Torej, desno ob mizi lahko tudi vidimo naslovljeno katano. Verjetno je animator uporabil za model pri ustvarjanju svojih del. じゃあ次ですね。
ここでですね、アニメーションの工程をどういうふうに作れてるかをちょっと説明したいと思いますね。No, tukaj bi vam poskusil pojasniti na kratko in pač preprosto, kako izgleda sama izdelava. アニメーションっていうのはやっぱり企画っていうのは最初に企画があるので、これはどういうことかというと、じゃあ今回はヴァンパイアもんでいこうとかね。やっぱり今回はじゃあ、例えばブラッド、レタートゥーモモっていうのはどういう企画かっていうと、トトロってあったの、スタジオジブリの。トトロみたいな作品をファミリー的に作ろうって言って、レタートゥーモモっていうのを作ろうとした。それが企画っていうものなんですね。Torej, za začetek je najprej pomembno planiranje samega dela. Torej, tle se dogovori, kakšno delo bo, o čem bomo delali in če dan za primer prej viden, torej A Letter to Momo, je torej prav v tej fazi bilo dogovorjeno, da želijo narediti torej delo, ki je podobno kot delo studija Ghibli, torej My Neighbor Totoro. Torej, to je bila prvotna za delo tudi Momo, torej A Letter to Momo. 彼はですね、トトロが好きだから説明がすごくしっかりしてますね。Jaz imam rad Totoro, zato mi ni problema pač precizno pojasniti to delo. あとオビディアンアイランドとかいうのは不思議な国のアリスとかね、そうやった原作を今までオリジナル作る時って一番大事なのは、誰も見たことないものを作るっていうのはオリジナルとしては危険なんですね。すごい危険で、オリジナル作る時は必ず皆さんがどっかで最初見たようなものを持ってきて、それにいろいろ加えて作るのが一番お客さんに近づくというかね、お客さんがこう違和感なく見れるっていう、これが多分オリジナルの基本なんですね、作り方。Torej, ta faza tudi pomembna, mislim, planiranje je še posebej pomembno za uspeh dela. Tle se tudi govori o originalnosti, recimo, kaj dati not in kaj ne. In nevarno je narediti nekaj preveč originalnega, torej nekaj, kar še noben nikjer ni videl, je nespametna poteza, zato ker lahko povzroči pri gledalcih nelagodo in je dokaj riskantno. Zato je pomembno, da imamo motive, ki so jih gledalci že vajeni, vendar pa jih na lasten način interpretiramo in pač gledalcem prikažemo. それでは企画があって、次に脚本っていうのがあるんですね。脚本も大事なので、その企画があったら脚本を作って、その後にストーリーボード、絵コンテっていうのがあるんですね、順番的には。脚本があって、その後はシナリオです。その後はストーリーボード、絵コンテが作業的にこう順番的になる。Vrstni red torej, je naslednji. Torej, najprej je bilo planiranje, po planiranju sledi torej, scenarijo, pisanje scenarija in torej, se poglobimo bolj v detajle. Temu na to sledi storyboard, torej, to je grafična reprezentacija kadrov in na strani torej, njihov opis. それで今度は絵に入るんですけど、その左側のクイックですけど、ここですね。これが絵コンテって言ってストーリーボードなんですが、これがストーリーボードなんです。Tak, ker se je prej ustavil kurzor miške, če ste videli, to je primer storyboarda. それとそのストーリーボードと同時にキャラクター表っていうね、キャラクターも一緒に作るんですね。キャラ表、どういうキャラクター、脚本がある、そのストーリーボードとキャラクター同時進行して作るんです。In istočasno kot izdelujemo storyboard, izdelujemo tudi torej, glavni lik, mislim, like, ki se pojavljajo v delu, tako da poteka produkcija obeh istočasno. そこにあるのはキャラ表ってのは置いてあるんですね。そのストーリーボードの隣にキャラ表ってのは置いてある。In ob storyboardu lahko vidimo primer razvoja torej, lika. ストリートボードのそのワンカットの中でこのカメラアングルってあって、カメラ位置を決めて、そのこのストーリーボードって一応カメラがどこの位置にあるかっていうのが分かって、それをですね、レイアウトっていう作業がまず重要なんですね。まずカメラポジションで、キャラクターがどのポジションで、どういうこう空間で一つの絵にするかって、この辺がすごい大事で、まずそのレイアウト作業っていうのがまず、ストーリーボードの次に入るレイアウト作業っていうのがアニメーターの各作業。Po storyboardu poteka torej, določenje zornih kotov in torej, layout, se pravi, po kakšnim kotom bo kader prikazan, kako daleč bo kamera, torej ozadje, kako bo prikazano, kako bo se skupaj izgledalo in se videlo. In to tle pride potem tudi animatorji v poštev. そのレイアウトがディレクターで演出のチェックが OK になって、それが全部決まったら次に原画の作業に入る。In ko so zadovoljni, ko je režiser zadovoljni in ostali z layoutom, torej z načrtovanim
izgledom, šele takrat se gre potem v dejansko ustvarjanje genge. Torej, genga je keyframe, se pravi ključni frame, so imenovani genga. 今原画のそのガラスが中央にあるんですけれども、ガラス机のガラスが。No, če pogledate, vidite, da na sredini mize je površina pokrita s steklom. このライトをこう下からこう当ててですね、それでアニメーターがこう描いていくんですね、紙に。ライトをつけるように紙で描いていく。Torej, to pa nam omogoča, da lahko položimo več papirjev enega na drugega in vse skupaj na light tape in s pomočjo te luči, ki psijo od spodaj, lahko tako vidimo več slojev, ki se prekriva in nam omogoča potem lažje risanje. フレームってレイヤーっていうんですかね、最初のキャラクターの顔がまず一枚下に描いたとしたら、その顔の部分ではこの動く部分ですね、眉毛とか目とか口とか、あれ全部こうレイヤーが違って描いていくんで、重ねて。だからその透き通って重ねて見えるような作業っていうのが入るんですね。Razlog za to pa je ta, da recimo, ko rišemo obraz nekoga, narišemo na vsak sloj, en sloj vsebuje torej obraz, en sloj vsebuje oči, obrvi, usta, nos in to nam omogoča potem, da lahko posamezne dele premikamo, brez da bi ponovno risali celoten obraz. Zato pa je potrebna luč od spodaj, da lahko potem nam omogoča videnje sploh čez vse te sloje papirja. これが基本なので、じゃあそれがちょっと次に絵を動かしてみましょうかね。To so samo osnove. 結構アニメーターは女性も多いんですね。女性もすごく多くて。Med animatorji je tudi zelo veliko deklet. で IG の特徴はですね、美しい女性が多いのっていうのがこれ世界的に有名なんですね。No in po celem svetu je znano, da je značilnost production IG ta, da v njem, torej v production IG, da dela veliko lepih deklet. やっぱりね、素敵な女性がいる時には優秀なアニメーターがやっぱり来るというね、これは自然な原理もあるので大切なこと。Torej, jasno je, da če imamo tudi lepa dekleta, ki delajo, potem je logična posledica tega, da bojo prišli tudi uspešni animatorji, naprimer moškega spola, in si želeli delati v naših studijih. じゃあ次にこれtorej, omarice. 次にですね。これもチェックすると動画の動きを見てみます。チェックする機会。Ta naprava je namenjena za torej, preverjanju in ustvarjanju slike, ki se, mislim, dela, ki se reče dolga, to pomeni premikajoča se slika in to je uporabljeno za prikazati premikanje med preomenjenimi dvemi gengami, torej pred dvemi ključnimi frame. 実はこの機械はもう今コンピュータグラフィックスで入れ込んで作ってるので、これ結構昔アナログの時代にはすごく重宝したんですけど、今はほとんどこれを使うっていうのは本当に少なくなります。No, zadnje čase se takih naprav skoraj da ne uporablja več, ker je že vse digitalizirano in se ustvarja z uporabo računalnikov, vendar pa leta nazaj, ko je bilo vse analogno, je ta naprava prišla še kako prav. じゃあ次ですね。これは参考資料ですね。資料がもういろんなところに部屋に置いてある。Torej, na različnih krajih, v sobah in tudi recimo na kupu je tudi veliko literature namenjene za umetnike, da si pomagajo s tem pri ustvarjanju referenčno gradivo. 次。これやっぱりさっき言った紙で書くの、紙はその電画用紙とか、あと動画用紙。Torej, pri produkciji animejo zelo pomemben papir in to je skladišče papirja. あと色がついてるのはレイアウト用紙っていうね。In lahko vidimo tudi različne barve, recimo barvni papir, nekateri so namenjeni za layout. あとは黄色とピンクっていうのはキーアニメーターの上にキーアニメーター、作画監督っていうんですね。絵を統一した一つの作品をやるのにテレビシリーズだったら30人ぐらいなアニメーターが30分の作品に参加してるんです。Torej, v primeru 30-minutne recimo animirane serije, za vsako epizodo sodeluje na primer 30 animatorjev. でもその30人の絵が描いたアニメーションをつなぐだけどキャラクターがバラバラになっちゃう、ちょっと統一感がないんですね。
Torej, zato je treba biti previdni, da ko vseh teh 30 animatorjev riše, da vsi rišejo na enak način, ker če ne bi se torej v končnem produktu videla razlika. それを作画監督っていう人間がですね、キャラクターを全部統一させてくる。それは多分1人か2人、多い時は3人ぐらい。まあそういう大体その作画監督っていうのは絵を全部整える、似せていく、全部キャラクターを統一していくっていう作業があるんです。それに色をやっぱり黄色とかピンクっていう色を使って、その作業の修正する作業の色を変えていく。 In s tem namenom, da bi se zagotovilo torej, enaka kvaliteta risanja, obstaja tudi torej, tip režiserja, ki je njegovo delo torej, je v tem, da bi se prepričal, da je risanje enakomerno. In s tem namenom so tudi več barv papirja, da se potem lahko lažje organizira vse skupaj in da poteka vse skupaj torej, brez mešnjav. じゃあ次ですね。これはやっぱりスケジュール表っていうとどのぐらい原画をねカット上げたかっていう表がその壁に書いてある。 Lahko vidimo urnik, na katerem je zapisano, kdaj, koliko časa kje dela in zakaj je potrebno koliko časa. はい、次お願いします。この机はですね、これはスタンダードコンプレックスでゴースト・イン・ザ・シェルのテレビシリーズを、作った、まあ、さっき言った作画監督の、ね、アニメーターの机です。 To je še ena od miz od enega izmed zelo pomembnih torej, režiserjev, ki je sodeloval in animatorjev, ki so sodelovali pri tudi produkciji Ghost in the Shell serije, to je Stand-Alone Complex. 彼はその、知ってるかな、ジディオンというテレビシリーズを相手がその18年前に作ったテレビシリーズのキャラクターデザインもやってるんです。ジディオン。Torej delo Zidjan, torej njegov animator je pred leti nazaj tukaj ustvarjal torej, like za tisto delo. じゃあ次ですね。これを見るとですね、ストップウォッチっていうとね、これ尺を測る1分で24フレームなちゃんとストップウォッチを押せるやつがストップウォッチがこれは重要な機材が一つあるのと、鳥のハケみたいな鳥のね翼のやつはあれはみんな鉛筆で描くんですけど消しゴムがすごい出るんですよ。消しゴムをこうその吐く。Torej, lahko vidimo štoperico, to je posebna vrsta štoperic, to je posebna vrsta štoperice namenjena za štopanje frejmov, torej slik, ki so potrebne za gibanje. Zraven pa lahko vidimo ptičje pero, torej nekaj podobnega ptičjemu peresu. Ta pripomoček se uporablja za odstranjevanje radiranja, ki ga je pri ustvarjanju anime v veliko. アニメーターがですね作業している時にです大体皆さんね音楽を聴いたりねiPod でこう音楽を聴いたりあとは小さいモニターでこうテレビを見たりね映画を見たりして書く脳っていうのはですね書くものと耳に入っていくと目っていうのは違うものを同時にできる習性があるっていうことはこれ不思議でもありですね。皆さんそうやってますね。 Torej, večina animatorjev, če ne vsi, med svojim delom ali posluša glasbo ali pa gleda kaj na prenosnih televizijah, ki so postavljene zraven. In zanimivo je, da lahko počnejo hkrati različne stvari, recimo tisto, kar rišejo, se razlikujejo, kar poslušajo ali pa te, kar gledajo. To je premenjen pripomoček in štoperca. 今はですね、テレビシリーズとして今 IT として結構すごい人気あるというのは黒子のバスケというですね。 これが世界的に結構今人気が出てきてますので、これを皆さんにちょっとタイトルを紹介したい。黒子のバスケ。Torej, Kuroko Basket je delo, ki zadnji čas na Japonskem poženja vse več uspeha in morda v prihodnje pač bo ta uspeh poželel tudi v tujini, tako da se mogoče splača zapomniti to ime. 実はですね、IG が この10月に作るテレビシリーズの新作が2つあるんですね。10月の11日にテレビ放送が始まる。10月の12日。Torej, 12. oktobra bosta na Japonskem začele premierno se predvajati dve nove serije od pač produkcije IG. そのタイトルはロボテックノーツっていうタイトルとサイコパスっていうタイトルなんですね。Ta dela sta Psycho-Pass in Robotech. Robotic Notes. Robotics Notes.
多分このタイトルがですねものすごく1年後2年後にですねものすごくヒットする予感がしますので、ぜひ皆さんそのタイトルを覚えておいてほしいと思います。Torej, predvidevamo, da bo čez kakšno leto ali dve prej omenjeni deli, da boste poželi precej veliko uspeha, tako da vsi te prva naslova bi se mogoče splačalo zapomniti. Torej, Psycho-Pass in Robotics Notes. Robotics Notes. じゃあ次ですね。次、こういう形ですね。で、これはインカウントペイントって今まで動画はですね、原画、キーフレームのやった原画とビトゥリンという間を作るアニメーターの作業は紙で手書きなんですけど、もう仕上げ色をつけるところはコンピュータグラフィックCG でパソコン上で色をつけるんです。Torej, proizvodnja samih slik Genga in Dolga pri omenjenih poteka še vedno ročno, torej animatorji z roko narišajo in tudi s črnilom, pol črniljo. Samo potem barvanje in dodajanje efektov pa je pa poteka digitalno, torej z računalniki. 次ですね。こういう形で皆さん色をつける着色。で、lahko vidimo na primer dodajanje barv. じゃあ次ですね。やっぱりここもインカウントペイントですね。Še en primer tega. で次ここはですね、ここはコンポジットっていう、日本でいう撮影の場所でですね、そのキャラクターのインカウントペイントされたものとそのバックグラウンドですね、背景ができたものを組み合わせるんです。V tem prostoru se združujejo ozadja in like, torej to so posebej ustvarjeni in v tem prostoru se združi skupaj to, da pašte skupaj. そういったコンポジット、これも同じですね。あとはエフェクトが入ったりですね、あとコンピュータグラフィックで書いたですね、さっき言った車とか、電車とかですね、そういうカットがどんどんここに入ってくる。Na primer, v prejšnjih videih videni vlaki in avtomobili so realizirani s pomočjo računalniške grafike in tle so pač prostori, kjer se skupaj se torej naredi, da paše tročno narisano in računalniško. Mislim, da smo za sam končali, še malo pozni, lahko bi do večera tle sedeli. Tako da nekaj vprašanj z publike, če ima kdo, bomo dali mikrofon naprej. Mene pa zanima, glede na pričakovan uspeh Robotics Notes in Psycho-Pass, me zanima, če vidite, da boste poglobili to vaše sodelovanje z Fuji televizijo in Metamino. 将来は、サイコパスとロボティックノーツの、が結構人気を得りそうなんですけれども、そうなったら将来フジテレビともっと一緒にものを作る予定はありますか？実はですね、フジテレビとはフィルムっていう会社を ID とフジテレビで会社を作ってるんですね。一緒に合同の会社を株式会社をしてるフジテレビとはプロダクション ID これ実写映画を作るから。Torej, obstaja podjetje, v katerem sodelujeta Production IG in Fuji Television skupaj, kjer izdelujejo live action filme. そこはフィルムっていうのはフジテレビで作ったテレビでされた連続ドラマというか実写のドラマをそれを映画化になった時に例えば SP とかですねSP っていう作品とか、あとは少年ジャンプのですね、結構ここ2年ぐらいで作って結構ヒットを飛ばしてますので IG っていうとねアニメーション会社っていうかもしれませんけど実は富士と組んで、実写を作ってみたいですね。あと出版社ですねマックガーデンというこれを月に2作マックガーデンっていうところがですね出版社も抱えてたりしてですね結構マルチ的に経営してるんです。Torej, Production IG je smatrana po večino kot studio, ki dela anime, vendar pa, kot smo lahko videli, kot je rekel, torej v povezavi skupaj s Fuji Television, izdeluje poleg anime tudi live action filme, ima tudi svoje založne hiše, s katerimi, preko katerih tiska stvari.
いや印刷じゃなくて漫画例えば集英社とか講談社みたいに漫画抱えて自分のところでちゃんと連載して本を出してるんですよ月刊誌マックガーデンとか。Primer tega je Mac Garden, torej primer delovanja kot založna hiša. Ja, mislim. そうですね実はそのプロダクション IG っていうのはですね6年前にですねジャスダック上場してるんですね会社が。そこで持ち株会社っていうのは IG ポートっていうのを、自分も社長やってるんですけどそこの下にみんなこの出版をするセクションアニメーションをするセクションこの実写をするセクションこう下にぶら下げてるんですよ。ぶら下げてこう、下に子会社化してるんです。Torej, obstaja več vej produkcije znotraj same Production IG in ena od teh je recimo tista, ki je zadolžena za izdelovanje torej live action movijev, ena je za anime, ena je za mange, torej vse to je pod tem. De, 自分はその IG ポートの CEO をしてプロダクション IG の CEO をしてまたプロダクション IG USA っていうそのキーになるところは全部自分が CEO をしてる。Gospod Ishikawa je generalni direktor, torej predsednik in prvi mož vsega tega. それでサイコパスに関してはですね本当はここで言いたいことはあるんですけど10日後にですね発表しなきゃ帰ったら自分こういろんなね監督含めてちょっと発表することがあるのでぜひですねインターネットかなんかで見たらですねちょうどサイコパスの、発表がですね彼の質問に対して答えられるちょっとは答えになるかもしれませんけど言えないのはすごい残念です。Zelo mi je žal, da ne more zdaj povedati nekaj zanimivega glede dela Psycho-Pass, ampak pa obvešča, da bo v roku 10 dni ali pač nekaj takega tudi na netu objavljeno to, kar izjemno rad spejo, pa ne sme. Tako da vas vabi, da si takrat to gledate. Mene pa zanima projekt, ko dela vaš studio Mass Effect Lost Playground. Bo tudi kakšna serija, boste nadaljevali tega filma? Kako se rekel naslov? Mass Effect? Mass Effect Lost Playground. Lost Playground. 制作に、これから作るそのマスフェクトについて取り支援活動する Glede filma Mass Effect Lost Playground, če bo kak film še, ali bo tudi kakšna serija o Mass Effectu? ですね、マスエフェクトに関してもですね、ちょうど自分がですね、2週間前、3週間前かな、2週間前にですね、ちょうど、テキサスの会社にアニメーションっていうのがあるんですけど、そことちょうどこう経営会議というか社長と含めてマスエフェクトが ID としてこうどうしてパブリックで話すかっていう話をしてきたばっかりなので、今この場で話すことは、差し控えさせていただきたい。Torej, prav prejšnji teden sem bil v Teksasu, v hiši Funimation, s katerimi sem se pogovarjal ravno o tej temi, torej o produkciji tega dela Mass Effect. Tako da zaenkrat ne morem še nič jasnega povedati o tem. Dobar dan, jaz bi rad vprašal glede na zgodovinsko akcijsko ozadje in pa napovedi same akcije, kot so Robotics Notes in Psycho-Pass, če je v načrtu oziroma v produkciji še kakšen slice of life v stilu Usagi Dropu in pa glede Kuroko no Basket, če je v načrtu še kakšna druga sezona. Kuroko no Basket, to kaj? Poleg Kuroko no Basket, kaj bo druga? Če bo druga sezona. Poleg dela Kuroko no Basket.そうですね、本当はですね、もう分かってるんですけど、分かってることをここで言うとですね、やっぱり世界結構ネットとか広がっちゃうとですね、結構これちょっと大人の事情でですね、分かってることは意外に言えないということをちょっとここで組んでいただきたい。Torej, po spletu se zelo hitro širijo novice in zaradi tega ne more zdaj teh stvari. Aha, to.
うさぎドロップはですね、漫画があって、そこがテレビシリーズのアニメと実写映画と2つで連動でした企画なんですけども、多分うさぎドロップはですね、メディア展開としては、テレビシリーズのアニメと、ライブアクションっていうのはちょっと難しいというかね、次は作るのはちょっと時間かかると思いますね。Preden bo prišlo kaj novega, preden bo prišlo kaj novega iz te serije, bo verjetno potrebno še kar nekaj časa. Mene pa zanima, kako poteka digitalizacija oziroma zjem teh risb, pa katero programsko opremo pri tem uporabljajo. Zanimivo,どうやってスキャンしてるんですか、そしてlahko še enkrat ponovite vprašanje. Kakšna je tehnika, kako spravijo z digitalno? Gigica, digital 化する技術について教えていただけないでしょうか。ですね、多分技術をね、概要だけ言うとですね、やっぱりそのアナログからデジタルに変わった時にですね、組織としてですね、一番大変だったのはシステムエンジニアっていうポジションができたんですね、新しく。システムエンジニア。その後のシステムエンジニアの人間がそのコンポジットするとか全部入れる人間のプログラミングっていうかですね、独自のそういうのを作れる人間が今作業してるっていう、まずそういう人材がまずアナログからデジタルになって変わって、そのシステムエンジニアっていう人間がアニメ業界の中にも入ってきたということをまず教えたいんです。V preteklosti je produkcija sama potekla drugače, ko je bilo skupaj analogno. In te ljudje, ki so se takrat ukvarjali z analogno produkcijo, se zdaj ukvarjajo z digitalno produkcijo. Na začetek je najprej želi, da se pozvate ta vidik. だからそういった人材どこから来たかってやっぱりゲーム会社から多いんですね。やっぱりゲームを作ってて、やっぱりゲームを作る人間ってプロミングっていうかさ、すごいこう設計して自分で作れるんです、そういうシステムを。そういう人間が IG に入って、大体今 IG で12、3人ですね、そういうシステムエンジニアを抱えてますので、そういう技術的なものが外部じゃなくて内部から育てて、そうやって今浸透させて作業してるっていうことでよろしいですかね。もうちょっと細かくなると思って時間がかかってます。Torej, s tem namenom so tudi iz drugih podjetij in firm, predvsem iz tistih, ki so se ukvarjali s produkcijo videoiger, torej, ki so že imeli neko znanje v tem digitalnem svetu, prišli v animatorji, torej delavci, kako bi rekel, njim v studio IG, torej v production IG. In s časom so dejansko se razvijali znotraj studija, tako da je tudi sama produkcija vse teh stvari nekako unikatna in vse znotraj studija, torej ne sposojeni iz drugih studijev. In gospod če pravi, da bi se lahko zelo še poglobil v to temo, ampak bi pa porabi še zelo dosti časa. Nažalost nam je zmanjkalo časa, tako da najlepša hvala gospodu Išikavi, da ste prišli sem in za vaš čas. Prostor, kjer je razstava, bo tudi manjša pogostitev, pa lahko se tudi ogledate še nekaj storyboardov in genge iz filma Musashi iz Production IG, katerega je režiral Mamoru Oshii.